November ni som ni pali chi in clear na le ngai theilo na ti bo in zinga Krista baptisma changa piang te kha Krista chuan in thuam to si a chuta chuan judami om theilova Greek mi po om thei heklo chuta chuan boy om theilova boy lo po om thei heklo chuta chuan mi pa le mei che po om theilo Krista Isu a chuan in za in pum khat in ni si a Galatia bungthum chang som ni pasari le ni riat nam le chi le kuang zul zuya in clear shan na hi pathian in a pom velo mi zong siam tu ani sia mi zong te hi asiam an ni awangin chung khat le tlan na awanga ang khat vek ani mitin in zalen taka pathian an pan theinan temple pindan tin le daidan na bang tin thiat turin Krista alo kala Bible sa khuana hian chi le vun ronga thliar velo din munte hausak na te khovel choi moina te anol veka pathian in mihring chu mihring ani naina ena ani tan chuan nung chang hi apoimo ber keini hi Krista tharau in pon chuana apiang chu pommei tur kan ni chutiang chuan Christian zirtir te nena he thu tak pathian lal rama chuan ramribik te chile chi in thlir na te million big ro rel na te omlova namtin nena kalin chandam tu manga ina thu cha chuan puang turani ti hi zirtir tum tlat ani mihring te thin lunga ram thim rong bol na tharau alo lu in daidan na bang tele chi le nam in en ran na om theilo pathian mangai na in nam ngai theilo na ati tui vek to ani mingau le mi hang te in kara daidan na bang alo om to thina he ngai theilo na bang te hi Christian ten pathian thu an zomin zirko kul ang khan amai na lo chim mai dona an mani siam tuan mangai na awang le nei lova an thenom ten mangai na chuan asui zom vek zok ani tharau thianghlim sur tir ani huna chuan tharau chandam tur zongin in ngai theilo na chu ngil nei na ne dona pathian in ril ru te athunun ang Christian a mangai angin mihring thinlung hian a mangai ve dona tuna kan ngai dan tlang pui ang lo tak hian vun rong hi ngai ani to lowang Christian a mangai anga mangai ve na chuan ril ru ti thiang hlimin chunglam hmasial lo na boruak lama choisan ani ang